Tournamente eo e gatela go pele ya kgwele ya maoto yeo maikemišetšo a yona e le go utulla talente dinagamagaeng. Dihlopha tše 15 tša gae di nkgišetšana makgwafa. Tournamente eo e gokeditše bahlankedi ba dihlopha tša National First Division bao ba tsomanago le talente e mpša. Dibapadi tša maloba tša PSL le bafana di re di kgethile go kgatha tema tournamenteng e go laetšwa baswa ba dinagamagaeng gore wa kgonagala go ikhwetša o le sehlopheng sa naga o etšwa dinagamagaeng. We came here just to show these youngsters that they can do it if we did it last time. And again, it's a matter of saying, we mostly encourage them that, we played soccer, but we didn't forget how important is education. This is the second year we came to play, and it's what a big event, I must say. And this is actually talking to the youth and talking to ordinary South Africans, because through sports we can change mindset of people. Barekiši ba mebileng le bona ba laeditše ditebogo go barulaganyi ba tournamente. Our business is going very well because there's no jobs. One is doing something which is good for us. Next year, our child are going to school. Then we can provide something, but that money we are giving about nothing. Tournamente e ya ngwaga ka ngwaga e boa legala bosenyane bjalo fao barulaganyi ba yona ba rego e tlišitše hlabologo e kgolo motseng wong. There are some pockets of excellence that we have achieved so far. There are some players who are now currently playing for the national team, for the NFD teams. There is a player with Venda Football Academy. There's a player with Black Leopards. There's a player with Chakumacha Madivanzila. Bafenyi ba ikhweleditše sefoka sa diranta tše 30 le sebjana.